Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersama dan umus Nabi Seratin di ini pasal sebenarnya lumayan pasal lahat manusia ini pegi suited pegi helian tibi do suwe pegi dan kita lewat tibi si mana men ini story we TV PKK kita we TV ini perjalanan na tabut cello kiamat ini pirai ne but narka bisa ekka bisarane dalam kitab bisa ekka bisarane samen be ulamain semua bang sikit ya kan ini asal ebut do ko itu bisaratin ni na alhamdulillah bakas bisaratin ini si mana mian pe si mana aja inunen mian be bisarayahin ini yang meranahin narau pintu temanian bisraten bi gini sanarkain bekas bisraten ini ubus pemesuku si dua manusia berpengkenai erwi gane sedih pemesuku dokter tante bisara wallahu subhanahu wa taala wa quluha an-nas wal hijara ebut lei pitung ginis narka lei ebut age pemekelum sehin ebut sehin ini mula manusia do batu ini batu tu ini silum bawa itu si elo kiamat selo dunia ini me pente me paralaya na gustavo cello kiamat silum bare batu peme song peme narka sanabin duksi kerue ini manusia gay pakale Allah subhanahu wa taala magkafir duk manusia mian fakaleru duk gairu ini munafik ketin di Allah subhanahu wa taala tawo cello kiamat pemekel ene but narka mian bekas bisrata bisne lumian si lebe mian ene dua manusia isa magkafir duk manusia ene munafik tuju Allah subhanahu wa taala etinen mati isi ga ke taubat tebore in ke kafirin duk tebore inene mian ke munafik tuju Allah subhanahu wa taala ko itu alhamdulillah mian sulu isap kita bi pemante bisa manusia aks atau ini opposite manusia bangsa isap manusia maglahat merupakan dalam butin sebenarnya ini manusia maglahat dalam but dua jenis kisah manusia naga ini beri magkafir si kerue kabalik-balik bisa gua salawat ini manusia munafik nakal nipu sini isap ayen pemesuku sehin ene butmian tabut cello kiamat sine ene oposit den atau mian ambanding kepak manusia lay pineten na isa Allah subhanahu wa taala duman dalam ebut sumengwa dalam kasanyangan sine yene manusia mian tati we te bigemon mian nakan kitib Allah subhanahu wa taala yene pil Allah subhanahu wa taala wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara manusia dumen iakan dumen Arab masuk dumen bangsa sumegwa ene manusia tinale Allah subhanahu wa taala dumen iakan tinale so kemon manusia semu sine manusia magmatale dumen Arab ine manusia bangairu magmatale na bisan pite bangsa Arab bangsa yaka bangsa suka na kudan Magwa birisaratuhanin tu yene manusia magmatalew tuju Allah subhanahu wa taala nansinin inin pero Allah subhanahu wa taala si yang taga Quran si yang masaraya si awal Baqarah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sina muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ini sinipa manusia yene magkakarin ene Qur'aninin Allah subhanahu wa ta'ala
Quran ini buat ke dalam juz Quran hudan lil muttaqin. Ini ento atau pemeno si manusia magmatalaw tu Allah subhanahu wa ta'ala. Katinan bang manusia magmatalaw tinalaw tu Allah subhanahu wa ta'ala bisan gay tehetin bang inakan Quran kinaha asal kagad na yan. Pagay tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinain bang bisara Tuhan kagad na. Bisan agin kagad bisara sa amin pinay bang bisara Tuhan sa kitelaw na tu Allah subhanahu wa ta'ala yan kinahagad na wanyandang sa amin. Pagkat itisara Allah subhanahu wa ta'ala Quran lay hudan lil muttaqin ini ento atau babando niyan ere si manusia magmatalaw tu Allah subhanahu wa ta'ala hudan lil muttaqin ubusina muttaqin paman ta ko pagyanan sinin ya surgain pemesuku pen Allah subhanahu wa ta'ala si manusia ye tinaleo si manusia tinaleo tu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi bang tinalaw na, bang mu'min tinalaw na sa amin. Hindi naman pinasan ito mu'min si magwa, tinalaw. Bagi bisan pa mu'min, pinaka-abdal na, pinaka-hab na bisara, pinallahu subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sa mulia-mulia na sa hab na manusia. Yan manusia tinalaw to Allah subhanahu wa ta'ala sa lukyan. Hab na tarasan ang mu'min sa amin. Nuhus ini, bang tabisara na mu'minin, lain si katalo, tibisara katalo lain mu'min sa amin. So binisarain tu katalo, wasiqa alladhina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Pero Allah subhanahu wa ta'ala pemesuko atau pinepine tabot siya kiamat magdalim surga yene manusia metinelewin. Wasiqa alladhina taqaw ye metinelew si Tuhan din metinelew si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tagna surah, tagna ayat si bisarapin Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini manusia metinelewin kitabin Qur'anin samian dan kita tahu anu ada asal hidayah min Allah subhanahu wa ta'ala tujusia kinahaga doede. Itak na sifat dan mian tinelewin metinelewin samian makagarin asal tinalew kinahaga doede besar Qur'anin duk besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hudan lil muttaqin. Ubus Amot si Allah kiamat, ya pinasik magdalem surgain, duman dalem butin pagdalem butin usne, ya ne pinne manusia metinelewin. Manusia metinelewin. Gusto sinin payamante beraw. Daro kete pas pasong si surga lay sumagwa pagpinain wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Payamante bi apere pinne pin Allah subhanahu wa ta'ala binoan nasiya atau dinayaban nasiya atau inabuan ina sampai bisara pinne yene me manusia metinale ku Allah subhanahu wa ta'ala tawat siya kiamat bilang surga nasinin bisara te bitaw bang sine inenan manusia metinalewin atau bang kuenge manusia makin keenan tinale ku Allah subhanahu wa ta'ala ito bisara te bidel ittaqaw Makin keenan sumian makin keenan te tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiqal pag-erwi mahapin yerwen te pepide lem surgain wallahu subhanahu wa ta'ala tawat sa kiamat yan ipindin ni amat tinalewin. Nanasin pamante biko bang tobe ka utet tinalew. Atau bang ine ke atau ada kala ni puhat sa pinalew atau ninget-ninget gali ine be mian ngelikat gabin na. Nomos Pamante mina sini ketelewin. Makin manusiain keenan tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala bang sumay samian keenan nito. Bang dumain do gaya keenan tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang pamante mirao pagtabot bang tedo at tinarasat miyan keenan na kayo tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala pagbang na kayo tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa Allah kiamat pinitungan yan manusia metinilew lay pinagdalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah kiamat. Wasiqa alladhina taqaw Kuenge manusiain makin keenan tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Payamante bi bisara yene de ulamai. Makin keenan tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala manusiain sa itangatag pende suwe pende al khawfu min al jalil. Itangatag na. Suwe ikaw pende asal tinalaw teed yene si Allah subhanahu wa ta'ala siga tikito we sa tinalaw kyo. Itangatag na sa yen. Okay? Al-khawfu min al-jalil. Subay ke opinne tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala yene ga takite wa enu subay bangi tikite ni isa sikesa makin kienan ke tinalew. Sikedue
mian wal amalu bit tanzil. Pesuno makin kau teran tinala Allah subhanahu wa taala supaya kau tinala Allah subhanahu wa taala ubus supaya sempurna anu ketelawan wal amalu bit tanzil supaya kau maghinang ina bakas pengandakan Tuhan mereka ketelawan mulai. Nau pama pamantere nasi ini netan problemahin. Tinala upin na Allah subhanahu wa taala supaya kau baksambahayan. Tinala upin na Allah subhanahu wa taala supaya kau tabi amen magzina. Magzina na haram kau kasari. Tinala upin na Allah subhanahu wa taala supaya kau mapatay gana dusi. Tinala ko pena sa Allah subhanahu wa ta'ala sumegua ngandusta ngakal mengkete tim satu bisa manamian dan buat narka jahannam si magdurus aja saya tinala ko pena sa Allah subhanahu wa ta'ala bisradan keman pegua mandelane dusta gara kara sehingga ya tinala ko pena sa Allah subhanahu wa ta'ala sumegua ngelimut tinala ko pena sa Allah subhanahu wa ta'ala sumegua ngedoa arta haram si ngongkar arta sehingga kita wapag sembayang tabi sehingga kita lewat tabi bangsayan hikiran tabi ini yang dapat kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala bisrat tabi tinala ko sa Allah subhanahu wa ta'ala buhinang tabi ini panglangan pemigasan kita bisa niya nay sumegua makin kita kehenan insyaallah makin manusia yang terpesuku siya in surga yang tabot sa Allah kiamat sumegua pennet tinala o kausal al-khawfu min al-jalil sumegua pennet tinala o sa Allah subhanahu wa ta'ala yan negata kita weno ubos sempurna no duk pangnia pangandakan ne kau dalam Quran sumay tuhut no duk pangnia pemigasan na si kau dalam Quran sumay langan no sabi wal amalu bit tanzil kedua ubos wal qanaatu bil qalil ini tepengurung Allah subhanahu wa ta'ala si kau penteme ini kel domante arta ate samian te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sikau dane kite bang dendang urut te pengurung sikte indane batang pepite sempu depe dane bang te kita te samian na dayahan taban te pelepeng kita dane esebesep te bi bang ene yang te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sikite hindi samian dendang urut dekan arta te bi atau amian dendang urut kita itu bisin dua yang sama mendendep atau angin nyamut lagi tu pama dayan yang sama bumotang periat tapi tidak aneh dapat yang mantebi yang sudah apa yang mantebi ini media amban kita yang pilih apa pandak amban kita itu pengurung Allah subhanahu wa ta'ala sikit ini miantebi serata bisa mamian dan buah amban narka jahannam ini manusia tapi sungguh saya neraka jahannamin manusia penikiran gana dia adik haja penikiran bangku hingga kap dan dunia burunya hingga wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur nipu kita dengan gustan kita aja ini dunia ini gege mencari tenu tibisamnya sudah ada bang dia anak kau rumah arta kalau rumah musamian samian ne wal qanaatu bil athab supaya kau magkum asal dan kau anu pen wala pun samian te pun tuan pun dan kau gagot dan kau samian supaya gua gantaan Allah subhanahu wa ta'ala si kaisa si kedua in kita binin kemon gay kita me mate gay kita me pinapatay wa Allah subhanahu wa ta'ala samantara gay ubus budget te bekas pengurung na kita ini bisan pesaing sa kita bini upama dia ada muamman kita bima saki sekipaya na pinay ubus angan-angan nen hawa paslesan sekina pinda ahap na kupete tuhanin ang bansay ko sa mumusaki abdoe kaya pendi na sa amin gay banggayro ubus budget ten bi Banggairo ubos rizki te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala kita yang gay kita bian mati. Mungkin kita mati bang ubos ted asal ini gasto. Ginanta Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi ubos tamamian mungkin ne penutan umutin tamamian umutin. Bisan pesaing ke kurang harta tadi. Dok bisan dois pesaing ke harta tadi hatu. Ngebut langit nartana. Bang ubos na erman te usahanen gana dia gina te motin. Pero kita birdali di lori bengin lagi dia tu maghapan si kita bi bang tebel dunyahin tebel te kule ne mel abdu ene me tebel te king Abdullah bang tebel li te kule ne mel li hapen dan buat duit bang hat jaga pinapate iyo upama semua ka yene yang hawa kadayahan dan arta dan samia Quiero ni ante usar lenta mante te gelar umulen
Yemian teman tiginan ta Allah subhanahu wa ta'ala te osal ne sarta dan mian. Na pi haja manga sampai ko itu manga te bonen. Gena te pesi. Yerui ente bonen. Yerui teman sihin teman siok tu kelumne pe ubus pe kemite lerumen asa budget dan ubus silang sarang Allah subhanahu wa ta'ala ga ne. Na tian tu bangupama ha pe kita miskin am kan magam te magam sa ako magam te boko. Ha pe kita miskin ngana te magana nian kulang arta te bang kita mati nga ni kana niya. Magsusante, atau ada pulang-pulang. Nasa may marayahan. Atau ada may mati gubernur tamban men gumahani. May mati may uru tamban presidente tamban kemon nila. Nasi lepas saja. Lepas saja kan dunia. Nasa may hanggang dakit paano si dunya, dakit panik si dunya, sumegua wal qanaatu bil qalil. Bang niya na te pengurong Allah subhanahu wa ta'ala sikit rezeki te bisamian. Eka kurang sudah kita bidem bus Magrida untuk Allah subhanahu wa ta'ala UMN te pengurung dan bisa pulang teman kita yang bisa mian dan kita yang menafsu peka pegasaan nanti ginanta Allah subhanahu wa ta'ala iya makin tiaw keenan tinala untuk Allah subhanahu wa ta'ala sudah gua bang nak ulu tewa musibah tewa kesimpitan semen eka isranun na ini mencari nikau saktu Allah subhanahu wa ta'ala agen lepas nikau susunada Allah subhanahu wa ta'ala bisa nikau gabid dah bangun samian pe ingin kawin nah menjadi ini menjadi embes na magkakanin magtiraw tu Allah subhanahu wa ta'ala embes lepas nikau kanya itinin penganal tu Allah subhanahu wa ta'ala so ida wal qanaatu bil qalil sumegua kita negrira sumegua kita berumbus-bus patatap na sini ini te pengurang Allah subhanahu wa ta'ala sikel lumante inig si samian pulang dan ikan dan sumegua asal terima atiaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sekampat inenan katelewin subay kau pinne wal isti'dadu li yaumir rahil. Sekampat sumegua inin da tekepatim. Sumegua elleusangem bunda bangkau subay kau takama ambarano dunjanu mulai kau tujuh akhirat kata selama-lama pemulihan bani. Dah apa yang tebang ini ada anda te bahau samen hab dan deden dia digere te pikir sembayang. Dah bang naga lumah aja samen hab lumah bita digere kita sampai napi aircon sampai napi elektrik pan sampai dade. Dah bang naga jeep te samian yang gene kita gana sembayang gana ini hab dari saya samian. Gai. Megua ini samian te pengurung Allah subhanahu wa ta'ala kita bi lebayan hajjan supaya hajja kita basak pengasepten bitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegua ine kehalan tebi bisan pe ine date ke ipat tebi yene lutu tebi sumegua tet kahama ello sangem sumegua kitebi alistidad liyaumir rahil sumegua kiti magtakama kahaba ke motras tebi kite posan den sume kitebi tagama ine mole binote bi mole bang kiti mole tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala wal istidad liyaumir rahil mole tuju Allah subhanahu wa ta'ala hamad pin Allah subhanahu wa ta'ala nian pemanun bi oka me manusia mete lewin pemanun bi sisumumin bak ini te bobin baka boy Allah subhanahu wa ta'ala pemanun dan haja wa ana japidiketen dan bangsa ini kena kante bangsa ini kena kelum ter masih kena kai oke sudah sumegua da kita pinikiten mehejain ambanian sudah mehejain bangko inge kita mekebo kelumante kakra tabut mole kita tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala sa kiamat yemian inenan mangkin keutinale tuju Allah subhanahu wa ta'ala balik tebe kaisa manusiain dumen bangsa ben bangsa Arab ini metelelewin bangsa milikan ini metelelewin bangsa yakan asuk Malayu kemot ga binisara tu si bangsa sumegua binisara inna akramakum indallahi atqakum bin Allah subhanahu wa ta'ala pinaman Tuhanin duman si bangsa sumegua pinaman si kamin ene pinaman sapa tinik pinaman Allah subhanahu wa ta'ala bang sina amban ka mabasak ketelewin iyan bisan pe ina bangsa bisan pe mian seriawa ada bangsa tu si manusia si dunia sumegua yani pineke ketelewin ti Allah subhanahu wa ta'ala tawat siya kiamat iyan maharga sa Allah subhanahu wa ta'ala kaisa sumegua mula-mula asal dati kita tibituhanin sumegua bitinalaw siya kung hindi kitalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala pag sa dino kitalaw sa manusia dahati roe tibi bang kitalaw sa manusia
Bangkit sa tinimbak so kita pe tahala ang balhat tayo. Bangkit kita binantaso kita tahala magheli ko kita basa pinapati o indama pag inani sa nabang ni so kita magheli patap. Pag Allah subhanahu wa ta'ala tinala o kita so pegua kita pasampang to Allah subhanahu wa ta'ala. Dumente po kata Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa kita pasampang. Ine pasampang tan bang dinagaw ng bahayang kayo. Bang dinagaw maghaji ka mong nikole bang puwasi din bigyan kayo mo na pangandakan din. Do kayo mo din sa bang pinegas pengilingan DPR itu ada kemungkinan sama. Kita lihat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Pero bang dia pengandakan Allah Subhanahu Wa Taala amban dalam Quran ne, duk dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sumegwa hinam kini. Bang ubus bang kita pinegas ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dah hinam bibian dan haram maksiat pada yang kita hinam kini. Sebenarnya sini inin kahalang manusia wallahu alam. Wallahu alam sa kutu manusiain mag-ibadat pa ito manusia. Ganya kayo mag-ibadat. Pero kulang mag-ibadat sumegwa pepite be pinagtimbang hadje pe marus mag-ibadat. Hadje pe ibadatin ekka pe kulang pe ibadatin ang panmasatin po sa pagsambayangan na gani. Yero yan pinabasa mag-ibadat ko bagay ng bahayan. Bagay mag-hadje ko bagay ng taon bis ng taon magkapag-hadje. Muasa din mikir, cuma orang puasa banmian, nah paman teri. So Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala bang ine mian cuma ko pego teri bang pari sepiti tinen kirasan Allah Subhanahu Wa Taala sebab. Sehingga hal manusia aku itu. Tainin kana manusia aku itu. Wal qanaatu bil qalil sayyid. Embes nia ada arta anu kinong kare pinapate pe weno pong teninun sana pe arta di sana muda di sikap. Gepe ko kumpol misal arta lebu kas tekurungan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Da iyan bang ko tinaleo sa Allah Subhanahu Wa Taala da de piyahun etinen da de kumteron si kumteninun. Mararahi desi de pengurung Allah Subhanahu Wa Taala sikole. Obos wal istidadu al yawm ar-ra'il luk amay sikite bi. Ikemon waktu tebi asal sudah kita bitagama. Buda bang kita bi sumu sumude ina oras samian gania oras. Tineban Allah Subhanahu Wa Taala kita pindah pola tujuh kita magkapagdawa. Sumaguhangkan suwi kita bitagama selama-lama. Da pentewe umul 20 tahun ko ito, mangkin ako magsambahayang, mangkin ako magkahangad sa Tuhan, masoon ako may 30 tahun na 40 tahun sa amin. Dai. Kamali benang le, sumaguha si ko ito. Niya pe oras te sa amin tan kita bitulungan Allah Subhanahu Wa Taala magkahangad na kita maghinang na kita iyan pangandakan Allah Subhanahu Wa Taala sa kita hindi miando paglinga pemegas Allah Subhanahu Wa Taala juga kita ini demikian hal antin sa amin. Inin yayan manusia kenan tinalaw to Allah Subhanahu Wa Taala subay sayin yan hinangnen pagtaabot sa ita hinangnen umabot si darajat tabi saramian enen etinen at tuka tinalaw nito Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pag tinalaw yan lain nagilalin sa Allah Subhanahu Wa Taala aman Allah Subhanahu Wa Taala si iye duk asal te men apply no sa amin kita lawene ampat parkalain mungkin kaya ng manusia yang katalaw taabot sa law kiamat ito mawdu tabi ko to pinetugan ng manusia may manusia ang tinalawmian sa amin sipat nen wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara pinipili siya kemon magdilam surga Allah Subhanahu Wa Taala jannah magdilam surga jannainin lahat kaya dito binarakain demikian lahat sumegwa ebot ubos jannahin lahat do isab sumegwa dumen ebot aks atau ubusin bisara may panasle inin atin na rahmat sumegwa jannainin ni adal lo bahasa ni apin me janna bahasa Arab niya janna niya junna duk niya mian jinna sayyid beda buat kalimat ini so nagbida-bida aja baris na lay junna duk jinna duk janna telo lay baris nagbida-bida ubos bang binisara pinain si janna janna ini bang sipite si iyakan kekebunan so na mo amana ruyan kabun janna binisang mandiata kabun nomos tepita si kabun simulak pagpinain mulak kabun yan dem kelinde man pagi ekka tinen nerialen anawat ka lai kompleto kutumbu-tumbuan di dalam bulakian lalu sa tinan lindem agen lindem sa kita pagi sab ekka tinen nelu
Bangkin do te kita bang piu ni ko dele misamen kita wado na laibo mian lehingin laibo palamin laibo kemon ne kompleto ke nan janna samantara ke kompleto kutumbutupan lai ihen ni ay sa etinan pian basatin atau kutumbutumbuan kompleto samian gay agen te kite hawa ekka ene isimulap niyan upama ne sa pinare buah jinna yene jinna ini yene me manusia makhluk hininang wallahu subhanahu wa ta'ala yene me jin pinain kita we tewi kita manusia dai mana kalimat bang jinna kita we manusia semua makhluk yang kita yang rusak manusia makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua kita tewi iya nesam kita lupin ne junna beris amban dapan lai beris amban dia tak beri amban dia beris amban depan lai junna ini yene taming PTL lig junna tu minanar L lig nanti megdembo adu ikemo mana le L lig ini taming ini PT junna tu minanar ene L lig no amban marka jahannam pinai samian ene bang beris nan dapan nus ini tapi itu si surga ini nan jannahin ku itu si kita jannah tahu cello kaya matai pepe ke manusia peke ku itu gape kita tebi surgain magnyata kita uhan tebi haji di surgain samian delem nen samian ekhan nen samian lawang nen samian niana kapan nen sine makan kita ini Allah subhanahu wa ta'ala bang tebi sara wa dalam Quran duk bang tebi sara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so bang puas amban dien gapanya manusia ngakan kita bi pindah bagas amban dalam surga aku pitu balik sibunnya samen ke surgain duk samian narkain pakai tagnanen jin jannah hetinan kelligan bega pete kita we tebi so ini nakan aja kita bi samian kapan dalam surgain samian hajan surgain samian kemon rahmaten bang tebi sara wa Quran duk tebi sara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so puas amban kana gitu dia tandanen jannahin gape tegi tebi gape tegi tewe tebi samian bang ko ingel hapan den bang ko ingel wahan den bang ko ingel naban den samian tahu cello kiamat sumegua ibni serata betu kutuin sine manusia magmatale utuju Allah subhanahu wa ta'ala nuhut pangandak Allah subhanahu wa ta'ala ine bisara Tuhan tuhutne ine pangalangan Tuhan tuhutne demikian Nabi Muhammad SAW ine pangandakan ne sara samen tuhutne awe tuhut tebi ubus enen tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala kay tinalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala taabot siyallaw kiamat pemesikan yahin pamalatanin ine jannali atau surgani ubus surga yang kita bi ambang surga ale ni pere ko dunya kita tapi demikian dia men enggak kita tapi ko bisa ramian mungkin kita hantai bang Allah subhanahu wa ta'ala mengakahin duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus dan buah manusia in lang tepi dalam surga ini manusia material oleh dan buah haja pinte kahapan tebi sara ini tebi sara wa sine wa Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita bi dan buah tebi sara dan buah lai dalam surga pangata ku Allah subhanahu wa ta'ala si manusia matinalawin bang na umasik lai dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sa akhirat may manusia matinalawin dan buah lai pangatagsiye ini pangatagsiyehin mula-mula tu si kita may kerelahan gana niya pinake bisan pa amban kemon ini may kaimbang kita may amban kerindihan demikian kasi nabdo kani may masama-masala may saya bis nagitin nagnis malamitan magkasa tabi amya may kaya ini pag-asal harus kita yun nabngadji na dende pinahin nanasinin dendehin pangatag ko Allah subhanahu wa ta'ala si manusia matinili ulay dumeni pitaso asal pangatag kahapan dalam surga si manusia si kita may kinalahan insyaallah dendele sa ingi hapan na kabdo kung may hapan din debito si dunyahin atau sa ingi bentuk dan sa ingi putanan sa ingi sa amin tayo bisara mo may hadis tayo bisara sa amin may kawarmatan medisi dendele bang rupende
Ye nule dan tak dali sinak dali. Bang nube aman ya japinte kome luang diki mian. Led si dalam surga lay. Kome keluangan kome luang lansang mian ubus. Umasek yena sahaya dan dele amban dalam surga tapi itu si dunya gate ko dunyahin mo. Larak dunyahin awak enawsal. Dan buat adu yan kapan pe. Duk tabisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala rahmat men duk nikmat men dahatus kompleto. Kompleto dahatus. Ubus siam puksiam ilai pinondo pangagad Allah subhanahu wa ta'ala sa manusia ay matinilawin mu'minin. Ubus yene den buah inin kemon bilyar manusia nagkatinin ini. Dampen ubus pinangurong Allah subhanahu wa ta'ala si ipun na tu sali duk kafir duk munafik duk mu'min inin kemon depunen biar dembuat rahmat dembuat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala siam puduk siam nikmat lai sellau kiamat dalam surga pangagad Allah subhanahu wa ta'ala si ine manusia at matalim si manusia at matalim na tu payman tebe bang be amarehan ini pinakulang ka niya ine kemon arta ga niya kulang. Namang pikir-pikir tamiya ka na asal mararahin na ini matpatuhin. Na ini dembuwa adu. Dembuwa adu te pengurong Allah subhanahu wa ta'ala si kita si manusia. Si ipun na to sali dudupang duk nuhut pinangurong. Sali Allah subhanahu wa ta'ala idurungan. Sumegua siyam pudok siyam ilai pangagad Allah subhanahu wa ta'ala. Si mu'min tabot siya kiamat atau si manusia ang patalaw ko siya tabot siya kiamat. Si sasakatan. Yan dembuwa. Tuo. Mian manusiain bang niya ada sumakir di plano hapne duk ini pinakahap na sakatan na tadunya di plano pesno me isip ko ito na atau me motor me sikat kemon ne me penutante me kawen sakatan no bos tawat siya lokyam ini niya na di plano upama niya alay sakatan niya alay mian ano niya alay mian kapan ko bituhin ko ito bisrale Gay meglug manusiain. Gay meglug manusiain na yan. Di mat tepengurong Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya inangan-angan wain. Bang niya inangan-angan wain sa amin kinawayaan petek ka pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala si. Hangkan ne. Surgain gape bakas tekite. Duk dua mata. Duk gay te kira-kira wain pengekan manusia. Bang ineted meli dalam pangagat Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dan sa amin. Niyan. Gate kilaki gate bian gate imagine bang sige sumegwa ham kan aja sume ku tebi tu Allah subhanahu wa ta'ala duk sumegwa kita bi istidad sumegwa kita asal ku tebi si dua ati sembayang tebi bang pain kita bi pinasek wallahu subhanahu wa ta'ala tawat selo kiamat magdilam surga ni samian labod na si ene manusia telewri ubus wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara pina-pina siya ng manusia. Manusia metelewin dalam lahat demian pangagad Allah subhanahu wa ta'ala siya. Kemon na siya. Ubus paglain in Allah subhanahu wa ta'ala wasiqa hatta idha ja'uha putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha bin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin. Ito bisara pinasik nakmasik lebih. Ini tapi secara manusia yang masak nih, kita ini samian lagi kapan nih, tepet muji selama-lama pemujian itu Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinan magtambah-tambah pemujian, magtambah-tambah pemujian itu Allah subhanahu wa ta'ala ini benal pinne asal tiada ada pinne, mian magnyata ani si kami, yene sinusui, ginantaw Allah subhanahu wa ta'ala si kami samian panganta apa samian bangkitin aleo. Tiada hati benar te pengurung na Allah subhanahu wa ta'ala si kami sa amin. Lai. Gana niya, dalam surga na siya. Umos, tama man na bisaratin bi, pasar surga, tabi saraw may kaulamain sa amin, narkaig tabi bisaratin bi sa amin, pitong ginis. Nus surgain, tabi kian, tabi saraw may kaulamain, sumagwa, bisan pa may ginis-ginis, masir wasal enen surga, ka, di man Allah subhanahu wa ta'ala kemo. So ikaw rin sabihin na miyan tibis si pasal narkale, si ginisan din. Sumegua, eka miyan ginisan surgain ang banarka.
Piti ek kalawang na atau ek kalat. Ek piti binti besar lawang nih beskannya. Begitu besar, begitu besar mana biar lawang surga, lawang narkain pitu. Besakan manusia yang beda-beda. Samian nih mengendustain lesimian. Samian nih mian magsambayang menggilipin naling lahi samian. Magsambayang waktuin sambayang ng samian. Amen. Besakan. Ubus samian magtinggal sa katin naman pero. Kung itu sa demikian surga. Tapi Sarah, o manusia, o may keulamatin itu, in surga in pinne, magsekan ne pinne inabugan manusia. Tinasak na manusia in pibu dalam surga ne manusia. Metino tu Allah subhanahu wa ta'ala le, ni alai dalam surga. Ini nang Allah subhanahu wa ta'ala nagbida-bida lawang ng kapin ni sibig dambuwa miyan eseka. Wala siyang lawang din, miyan puro sa surga narkali, magsidi-sidi. Ubus surgain nagbida-bida pa yun nalawang nin gapin na mag-iiye miyan na darasatin ato pisikan din tagna tabi sarawede may kaulamaanin miyan tusi bisrae enuinin si surgainin niya apin ne tagna lawang yene lai tabi sara Kami keulamanin la ite bisara dia tak lawang mian pinne yene tesulat lai tagna lawang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tagna lawang si kalimat si lawang dalam surga lai kalimat ini binasate kawa salunginin duk dinak berasa kita biduk sebutan ini yene kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pete kalimat tauhid tagna binat lai si lawang surga Ubus pernah keulamaan itu wahwa bab lil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wal asqiya. Yene tertentu lawang lay gay umasek tinartantu Allah subhanahu wa ta'ala sini suku sime kene binabihan dukker sallallahu samian yene penutan den Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasek amban lawang mean Ubus puas amban me kenabian dok me rasulan lai me manusia ibn Allah subhanahu wa ta'ala sisine mate sahid sisine mate sahid samian pede tuhut lai si yene lawang mian amban lawang mia kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah besekan amban mia tabu cello kya wa thani sekedua lawang ni ada surat lai pensulatin lai bab lil musallin alladzina yukammiluna salat manusia lai kesulat pinne lawanginin si manusia pasek si amal lawanginin yene pagsambayang din kapen ditinin men magsambayang duha itu sumegwa kompleto magsambayang din kompleto bag-ail din pagtaharat din pagsuci din sampai pagsambayang din samian sinuat lai inagad Allah subhanahu wa ta'ala si dalam surga lesa lawang mian si sina manusia hapag sambayang din pinaasik ang banin ni lawang mian ang manlawang sambayang sa amin ubus pesuno si ketello niya pinne babul musakin yun na manusia isa bang niya arta ne tepengurong we na samyaan yun kanta hak Allah subhanahu wa ta'ala si hiritil magzakat ye sinuat Allah subhanahu wa ta'ala lai yun na silawang miyaan etinin bab ina amang sasakat sa amin pesuno niya pinne lai den buha babul rayan yun na si manusia nagpepuwasi gay manjari pasik ang banmiyan sumeguha kemon manusia magpuwasi suku din pasik ang banine babul rayan men tawag siya lagyaman ubus si keempat pesula ini alelawang lai pinne bab lil amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Yene si manusia si lil amirina bil ma'ruf manusia nawag manawag nganda ketinen baginanghap duk megas baginang latsa. Ketinen magdaw. Sine dan buwa amban ka magdarawa. Ngakangaka si manusia yemen makahap si kawin hinamon duk megas si manusia yemen makahap tinggalanun innalay dai atau magdawa sa amin karena Allah subhanahu wa ta'ala tawad siya lo kiamat hininangan iya dan buwa lai telebayan lady bang dalam surga ni lawang mun pinne
idin terebehunun lesi dunya magdarawa atau ngamban si manusia nauan manusia ini manusia metulilay bengunno supaya makakape tauan supaya tahu ubus tabut sa kiamat pinalabay ko ang manene bab yan tabut sa kiamat babul amirina bil ma'ruf wan nahina anil munkar sikete pasuno niya pine bab lil mujahidin manusia magjihad kung ito misrate itu so Allah alam kung ito pagjihadin may tagnale okay dari so kung ito pagjihadin maaf sa amyan ang maginagayin misal pine magjihad pag magp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 
duman soal sayinat hanta gilcel samia bangkit min saran box na benen kau hilaka kau binan siya kau gar kam sala bana ka bisa saya na sayinat saya menguat bang jihad bang bisa kebisarin si magjihad ko itu manusiain bang ni apin temi 100% kau kome 2% 3% sa ina magjihad duman pagjiharan sabi ani ne saya menguat magjihad kau si pungtin inu sabi Islam syarta pungtin Islam sabi an gania wallahu a'lam saya menguat binisara bang magjihad karena Allah Subhanahu wa taala yene sahab hapne darasat sapap ne kamate ibang mati manusia magjihad dan nanti mistrate bi sunagwa magjihad pain penido kini sunagwa karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tahu cello kiamat bang iya mate si magjiharan naglugto magjihad tu samian ni alay tertanto si iya Allah Subhanahu wa taala ine mian we emen pelebihan din amban magjihad alawang magjiharan ni samian tahu cello kiamat umus niya pe Allah ang pinne bab yagudduna absarahum ila al-maharim wa ya'maluna bil khairat wal hasanat niya Allah ang samian tinanuan sin kemon tinukid Allah Subhanahu wa taala yene pinne manusia suku mepesakin belam banmian yene pinne manusia yagudduna absarahum bang semayam gay pinabasa ko mayam Evinen pekedem samia. Lagi pinta mayam samia ko si dam samlela si galib samia. Uli sa pinta pinama bantengke pagirusap. Na dumen maglakag mata. Sunagwa ang bantengke lakagat sunagwa muna bangkaw yagudurab sa arahom. Dahil sa bangetin ang pinayaman ko masobra pa mayam mo samia bang ikaw pinayaman. Kumikinim diyan. Kaya manjari yagudurab sa arahom al maharim bang niya at kita tabi haram dana payaman tabi. Duman wa pente wilu pestian to bang sini yan. Say, yagudurab sa arahom duman kita masti sumagwa pekedem ni kita bi atau patikot ni kita bi ubus anil maharim wa ya'mulu khairat manusia ini hinam tabi kemon me pangandakan kemon na inang maplay hinam tabi kan Allah Subhanahu wa taala wal hasanat min birri walidain luk men ina ne kemon na samen kanta kemon hinang makalat hinang tabi ne luk kemon mian ganta pina menggim haplay tinggalan tabi sa niya dayen pasek manusiain amban kene-kene etinen lawang ne luk kene-kene kekehinang ne tu si lodun sa mian mian tabut selo kiamat ki ire pas Allah Subhanahu wa taala luknen luk inen tandaan bangka magsambayang makalari ka pasek bentel besara ina itu lawang kaway anu banglay ka si bagol lai rukyo si magdarawalay magsambayang lai rukyo si pagpuasa lai rukyo si pagzakat lai rukyo si kemo hinang hap luk mian awe lai rukyo sa mian walhasil gaaniya lai kelepas mo amban-amban kyo lawang tabut pinasik Allah Subhanahu wa taala silang surga automatic gaaniya ini sumagwa importante itu subay kiti maghinang subay kiti maghinang luk subay kiti pereheng maghinang kiti ibang pangandakan Tuhan luk tinggalan tabi pereheng kiti ibang ine bang pangalangan Allah Subhanahu wa taala sa kitim samya tamarinin panagnaan pe historin yang takot oras tembe pegiyo ni ato me mian ato ni uso indama binomero si Fuchs so ko pa niya me tayo bisa me pengket nanti apa niya oras tembe sa kuminit murmuran si manabalik bang kuas kita man maharajin duk bang kole duk kita bi na tekele tibi ko bang ini na pahit pasumog ini isoy pasal surga ini hada wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin